I pozdrav svima ljudi, ja nas ponovno na ovoj epizodi, danas ćemo da pokažemo. Danas sam baš onako igrao na skill areni i stvarno sam dao puno para nekim likovima, početnicima. Tako da znači krenut ću snimati normalno, možda vjerovatno, znači na Balkan School ili malo na skill areni, tako ću to dva servera miješati. Tako da ovdje su slike koliko sam ja ljudi u stvari dao pare. Zigriju sam dao 150.000, ne znam da li imam slike za to. Aleksa Jovanović, pozdrav isto za tebe, njemu sam dao 100.000. Znači zvao sam likove od 1 do 8 levela, tako da tu imam malo slike kako sam dozigio. Ovdje Elen, znači pozdrav za Elena Savić. Elen Savić sam poslao 500.000, zato što ona bila, ja mislim, 3. level. Tako da također, evo vidite, hvala da li ste primili novac, ja sam malo tu sa njom pričao sa svakim igračima. Dao sam imao Origins 100.000, onako zašto je radio, znači ja nisam mogu ići sad do banke i slati novac, dao sam mu samo 100.000 u ruke. Evo kao što vidite. Znači, pozdrav za Mateja Corleone, također njemu sam poslao. U stvari njemu nisam poslao, nije ti reći ID, druže, znam tvoj ID, ali reci svoj, imaš 10 sekundi i na kraju lik je prepinuo. Evo, pošto nisi rekao, nisam ti ni poslao. Dao sam također ovom taksisti 50.000, zato što me povezao. Dao sam Sara H, donja crtica, sa 300.000. Znači to isto sam našao preko tog ID, samo listam, nađem nekog mala ID, vidim da li ima telefon pa ga nazovem. Ako se javi onda mu pošaljem, tako da Even Origins isto je dobila nagradu, tako da dobio, izvini, 300.000 sam mu poslao, tako da svaka čast brate. Kao što je rekao da će posjetiti moj YouTube kanal, naravno svi opičite like, subscribe na kanal. Znači sad ćemo možda vjerovatno ćemo krenuti aktivno snimati na skill areni. Bukvalno na početku dana ovoga imao sam 200.000, imao 20 miliona, sad imam 18.300 i 300.000 ću dati Benjamin Maselić. Pozdrav i za tebe Benjamine, ti si tražio pozdrav, znači 300.000. Znači wow, znači posjeti kanal, naravno svi like, subscribe. Nadam se da će ovaj klip doći do nekih 50 pregleda, 5-10 lajkova, tako da ljudi, ako želite još snimanja na skill areni, opičite like, subscribe i ostalo. Naravno snimat ću na Balkan School, snimit ću neki klip za forum tamo na Balkan School, tako da obavezno ostavite like na tom klip da ja dobijem te DP poene i da ja sad idem malo sa parama na Balkan School. Tako da ljudi, nadam se da vam se svidio klip.